almost sudu kaisa political party ni simia oi illegal immigrants mo kaisa dofani sini hawa phai lomui thamani jinis no dini sin kebang ma bisi coba khamani sing nugui pakai isi dini am hakilo dini sipai jolo district ni bisingte sing dini oi illegal immigrants no bahai ke dakti Tripura hasteni detect khai bomno push back khane ni taisa rohana ni bagai sing dini memorandum ro phaija biaba sini o memorandum ro phaima jagawo kebang ma leaders oro tabo sak kebang ma kok sai tongmani bisingte ang ni kok samani bisingte jepru nangkuk mani borok rono rekhanya ni angkai a jagawang ke sing buku mutu laisa sing bebang nugui tong haise jotisto tini social media ni bisingte tini mo demand mo kuno ekta particular party ni demand ya haise mongkha dofani demand tini bubagrani bisingte tini o jagawa satong hani awai tini jo tonora family noronova belai no pipe ya hamai maro haise sing nukha tini YTF TWF Tripura matha bare kare do phawa kuno dofani kok sanite kuno political party kare tini dora CPIM government tini ora sini BJP government jang ini boro thaise kok saya haise 19 May 2025 ni simi government of India by kaise instruction dazaka 30 din ni bisingo jota Bangladesh no rekhai rohdi hei eba singnu kha tini sini wa am chayo sini to phawa illegal immigration rekhaya kare sing lizra wala lemon nuk la kaise ama tini tamni ba haina na samni chukli tong samni pichhoe tong am hai boronova sing maru tungai ha je sin do pawo tomuna sini da phawa sing kukubino illegal immigration rutungai nang kai illegal immigrants rutungai sabo o jagani deport khainai sabo bo baise sikang kok sa nang nai singnu khatini thangai kolti 2-3 din je leader rok baksa tini bazar hozara thangai Tripura mathani MLA MDC kunlai tongai rongno miya ke tung ke kaisa chief minister of meeting khama jakai chief minister to onyan kortase chief minister to amar Ramchandra gade bala kortase kaisa amai ka good allegation de tong chief minister ni buskang kai thaise kok saragi haise tini je chief minister Manik Shahani thani sing tini Tripura matha YTF directly sawa detect deport khaya hangkai Tripura sani coba bisang mo sibi tamala sara Tripura coba kotor tai bungnai thui jangka thirani Tripura saro ready tong haise yaba sing tabuk jotesto sibo kana norok joton nungnai Ramchandra ghat baijal bareo bahaino a jaga sini central gate ngai arabo sing kaisa sing kra coba kotor kai illegal immigrants istri kana sing panda somsai tong haise biaba sing tini nuglayo sini dofawa kebang ba bunyi chukli bai kubi kok sanani thanga hangkai DUJ subai chaniwa NSPT khalaye NDC sarkar subai laibani kok CPM ni chukli bai subai jamani kok ini bahana sini khorot leader rok kaisa onok ketal party songdana bagai bongni awang sumung tongoi phan mano haise kaje takhultai buguksom longnam chonan nayo sini one and only sini khorosana leader abong ka sini bubagra ni bade sing taikya leader na sini haise bubagra je direction do ambai sing soli na haise saisung byakti kota samabai abo lukuro kosi nei mania because ganatantra rajan tongo for the people of the people by the people haise bororong no wan sunai tomung nam haike suno bisigo kelankari snamui to hangkai abo lukuro jotesto siwa haise dini Tripura mathani MLA rok jotesto chini MLA MDC EM so Tripura sa hamgreni bagai jaga thangai samung kai tongo biaba tini sini bisingono kaisa sabni utkli chukli mane tini o party o derang nai tong aba sing jotesto saima nangnai jese pana chini khokte gofana hamdana rena nangnai sing nugui phayo haise ang se sikang o illegal migrant ni firnai nai sing nugui phayo sing bo jotesto sibo 1967-68 DUJS TSM ni coba boni kaisa ni khorang illegal immigrants go back Bangladesh bitran kotte hobe hina coba se 1967-68 gobang masini tabuni singlor asa ya kaise a joran simi sing khnai phayo ya bati ni kha baksa self sufficient leader namo chobai ang hnai gosi to am chayo sini o Tripura haste wase oino Tripura haste kare oino notice ni leader not nahade oini leader dofani kok sawo
दफानो फार्स्ट प्रायोरिटी रुवाइছে आ लिडार तिनि सिनि त्रिपुरा हास्ते संमानका सिनि बुबाग्रा अबन बै सुना साव पुइला जाति उलो पार्टी बुबाग्रा हाइके बका क्वार हरक बसक सिनि बाग लिडार तंग सेल्फ सफिशिएंट लिडार अब पब्लिक न बुस्तुमना हाइছে जेसेपन सुनु कासिनि आमचायो सिनि दफाव त्रिपुरा हास्तेव 2 मास नि नेतारंग सुनुखा 2 मास नि जरा नुं सुनुखा गोबांमा डॉक्टर फायै फ्री अफ टु बागलाय मारो खायसे आम हाइ लिडार बिसे दिन्थि किया काजे नों तिनि दफानि बागै सामुं प्रतिनिधि चंजा कांकाय दल बाय जतन मिलिबै तिनि हर फायदि हायसे तिनि साइसन साक व्यक्तिगत खायै कायसे अर्गनाइजेशन बुमुं रुबै इ प्रमोथने एमएलएमडीसी कुनानि हांकाय आबो गांगांकाय इ प्रासने बिसिंगो दा कन्फ्यूज ति प्रासा प्लस भाइरास नुइ तो हायसे आ भाइरास हमन पब्लिक न बुस्तुनाय आबो नन संसा नांगला जोंबो जतिस्थ सिबो मासिं बासानो फायो कलमानि वासानो फाय बसर आम बासिं कलमानि आबो सुना साबै एग्जांपल रुबै इ प्रासनो थकायनानि बागै जेसेपान हुलि आबो हिया हायसे आबोनि बागै बुबाग्रानि कायसान नाहारमो इ प्रासा थांजा